Thobela, dumelang, ra lotjha. Ke a le dumedisha, ke re moshate. Ke a le amogela mo channeleng ya rena ya Semoya ka Dr. Makgabo Ramapulana. Mo channeleng ye ya rena re bolela kudu ka taba tša semoya, dimpho tša semoya. Re bolela gape le ka rena re le ma-Afrika. Re bolela le ka yona dilo tše di tlhaga mo kontinenteng ya rena ya Afrika. Re tsebe gore re le batho baso re tšwa kae, re lebile kae. Channel ye ga e bolele fela le batho ba na le dimpho tša semoya, ke bolela ka spiritual gift. Channel ye ke ya batho ka moka. Ka gore maele a lego mo ka moka na rena go na le mo e le gore re ka tlo kgwetša le gore re kgona go benefita go tšwa mo go ona. So le kgono ke tlo le sharela video e le gore ke uploadile mo channeleng e bitšwago Gogo Makgabo Spiritual Channel. Video ye e bitšwa dijo tšeo di sa lokelago batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya. Ene dijo tše ke tlhalosa gape le gona mola videong e la gore ga di nape di ama batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya fela, spiritual gift fela. Di ama le batho ba bangwe ba e le gore ga bana spiritual gift. Wa kgotša le ntše la gore dijo tša ka mehla go di ja wa lwala kore di go bakela malwetši. Ene ka buša ka tlhalosa gape gore dijo tše ga ke re motho a se ka dija, le nna ke fela ke dija go le botša nnete. Mara ya ba nthela gore o di je kgafetša-kgafetša, kore o se ka dija kgafetša-kgafetša, e be once in a while. Go na le tše le gore o ka no kgwetša ntho gona ebile o e jela ga tee mo kgweding. Wa ba le gore o ka ija ga tee fela mo bekeng. Wa ba le gore completely a o ije, o no kgaogana le yona. So ditaba ka botlalo di tlo di kry-a mo videong e le gore ke tlo le sharela yona ga gane jalo. Gomme before ke le sharela yona video ye, ke rata go le botša gore ke na le channel ye bitšwa gore ke Gogo Makgabo Spiritual Channel. Ba bantši le ka ba le tseba ka yona. Lebaka la gore ke dire channel ye ke ya semoya ka Dr. Makgabo Ramapulana ke ka baka la gore mola channeleng ye le ya Gogo Makgabo Spiritual Channel ke bolela ke šomiša leleme la English. E le ntho la gore go na le batho ba e le gore ba nsupporta, ba lebelela di-video tšaka, ba di rata. Ene batho bao o kgwetše le gore bontši ba bona ba bangwe ga se batho ba ka mo Afrika Borwa, ke batho ba tšwa moša mawatle, ba bangwe ba tšwa Afrika. Le ka le gore ba bangwe ke ba gana ka mo Afrika Borwa, mara kgwetše le gore ga ba tsebe polelo ya ka ya Sepedi, ba bolela maleme a mangwe a ka mo Afrika Borwa. Jwale bothata ke gore ge ke dirile video ka Sepedi ba complaina, ba balabala, ba re Gogo re a go support-a, re rata ditaba tša wena o di bolelang, mara yone ga re kgone go kwa bolela ka English. Ge ke dia ka English ba Sepedi ba tla reng Gogo rena ba bangwe English ga re ikwešiše, re kgopela gore o dire di-video ka Sepedi re go kwe dilo tšeo di bolela gobane re a di rata le rena di a re gola. So ka nako tše dingwe ke be ke ba dintšhela gore ge ke uploada video ka mona ke dire video ke dire ka English ke fetše ke dire le ka Sepedi. Mara le ge e le gore ke ka mola di-bracketseng ke tlo bolela gore okay ka bolela gore video ye ke video e bitšwago ke bolele ka lebitso la English ka mokgwa ke nemileng ka gona, ke bolela gore ye ke Sepedi translation ya yona, mara still kgwetše gore batho ba no ba le go balabala. So ka ipotša ka the best thing gore ke kgone go solva bothata bo ke gore ke dire channel ye le gore strictly ke tlo bolela ka Sepedi gore batho ka moka ba ile gore ba bolela Sepedi ba kgone go nkwa, Sepedi le Setswana ba kgone go nkwa, le Sesotho ba kgone go nkwa. Ke ka moo le bona go na le video e le gore channel e bitšwago Semoya ka Dr. Makgabo Ramapulana. Makgabo Ramapulana, Makgabo ke lebitso la ka, Ramapulana ke lebitso la ka la semoya. Jwale pele re thoma ka video ya rena ke tlo kgopela gore le subscribe-eng e le ga le support gore ke kgone go dira more videos. Le subscribe, le like my page, le rate page ya ka, le hite the notification bell. Go na le belenyane nngwe moo e la e bona e ready, la no e klikanyana moo goba e blue bele šiwe la e bona, la e klika moo gore ka mehla ke uploada di-video ge ke ntšha di-video le kgone go tseba gore ga video di fihlile le kgone a re ko rena Dr. Makgabo Ramapulana o bolela le rena ka eng letšatši la lekgono. Ene ge o rata go commenta, go rata go ba go ntšha se se le mo pelong ya gago, o rata go bolela gore botša se sengwe,
go na le comment section mo we, and then wa clicka and then wa commenta wa type wa ngwala ka moka tse o ratang go di bolela. Mare ke tlo le gopela gore comment tša rena e be comment tše di botse, comment tše e le gore di na le tlhompho ka gare, comment tše e le gore di ka se kgopiša batho ba bangwe. And se ke rata go le botša ka gore ge e le gore maybe ke boletše ka ntho e le gore wena ga o e rate, comment ya gago a e be e botse ya go bontšha tlhompho, ya go bontšha le lerato, o tlo no re bontšha ga botse ka tlhompho. Ge e le gore wena ga o rate dilo tše ke bolelang ka tšona, go botlhokwa gore mohlomongwe o seke wa subscriber ebile o seka tlha o sa lebelela di-channel ya Semoya ka Dr. Magabura Mapulana. Ke a le leboga. A re tseneng ditabeng re ko rena dijo tšeo di sa lokelago batho ba banago le dimpho tša semoya ke eng le eng. Ene gape ke setse ke tlhalositše gore ke sa bolele batho ba nang mpho tša semoya fela, ke bolela ka batho ka moka ka gore tše dingwe tša dijo tše ge re dija too much di re khosetša malwetse a go tshwana le di-high blood, di-gout, jwalo le jwalo. Ke a le leboga. Thobela le kae re gona, ke a le dumediša ke le Koko Magabo, ke a le amogela mo Koko Magabo Spiritual Channel. Okay, tšatši la lekgono re tlo bolela ka dijo tšeo e le gore ga di a lokela batho ba e le gore ba na le spiritual calling. Ke no bolela batho ba le bona le spiritual calling fela, but dijo tše ke tlo di bolelang ga di nape di mina batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya fela. Dijo tše ke tlo di bolelang di ama batho ka moka, ka re ka moka re le batho re na le moya, motho ke moya. Ge ka tšatši la bofelo moya wa tšwa mo nameng wa ya kae mo swantše o ye gona, mmele wa ya ka fase ga mabu wa ja ke diboko wa bola gomme go a šala marapo fela. So batho re moya batho a se rena nama, re moya. Nama e ke yona e re thušang gore re kgone go dira tše re santse re di dire, ka gore mohlano re ya lefatsheng la semoya o tlo kgwetša ona go na le tše le gore re kgona go di dira, ge re di dira ka semoya e sego ka mokgwa le re be re dira ka ona jalo ka batho ba go phela. Le ge re bolela ka semoya, re bolela ka energy, akere ke ka mokgwa le re tla ba re phela ka gona ga. So ge re le batho ba nama go na le dilo tše e leng gore kore go na le dijo tše e leng gore re swanetše re dije, dijo tše e leng gore ga ra tshwana go dija, akere. So today ke tlo bolela ka dijo tše e leng gore ga ra tshwana go dija, but before ke thoma go le botša ka dijo tše ke kgopela gore le subscribe, le like channel ya ka, goba le like ya yona video yeke, and then le fetše le re belenyane we le thike, and then ka mehla Koko Magabo ga uploada video e tla fihla go lena. Video e sa le ka e dira 2 years ago, ke dira ka English, so ke nyaka go dira le ka Sepedi ka nako tšengwe batho ba mpotša ba re dira le ka Sepedi. The reason why ke dira ka English ke ntho e la gore ke na le batho ba e le gore ke ba jwale ke di-client tša ka ba e leng gore ba tšwa kgole ba nnageng tša kantle, ba ka ntle ka Afrika Borwa, and ba bolela language tša go fapana, akere mare kgwetše le gore English ke yona the medium, akere, of communication. So that's why ka nako ntši ke tla bolela ka English o le bona bana ba le ba tšwa kgole bale ba kgone go nkwa ge ke bolela le bona, akere. Ka gore ka nako nngwe ga re bolele Basotho fela, akere re bolela le batho ba e le gore le makgowa ba kgona go tla, le makula le ma-China ba kgona go tla, jwale le jwalo. Makhala tsona ebile a gona mo gae ke a mantši. Okay, le bona le ma-Black American le bona ba gona, akere ba e le gore ba beletšwe kwa mošamawatle, akere. So gantši re setse ge o kgwetše le motho ge re dira video ka Sepedi fela goba ka language ya ka mo South Africa fela, akere re sa dire ka English, then ka nako tše dingwe batho ba le ba na le go complaina gore gape rena re nyaka go dikwa ditaba tšeke, re na le kgatlhego godimo ga tšona, akere. So dira ka polelo le gore tla ikwešiša yaanong, mara gore ke dira le ka Sepedi le nka se dire ka moka, ke tlo no fela ke no re tše dingwe ka nore, akere tše le gore ke bona gore tše ebile di bohlokwa kudu, akere. Ka gore ba bangwe ba ka mo gae ka mo o kgwetše motho ane ba sa kgone go kweša leleme la Seesimane, and then a kgopela ke dira ka Sepedi, ke ka mono ka felang ke dira ka Sepedi, akere. Le gona gape ebile e le gona go dirang go kgatlhiša le bona badimo ba lebaka, akere, go ba kgatlhiša ke bolele ka polelo ya bona, akere, gore le bona ba thabe. 'Kay
le subscribe le like my page le tikile notification bell akere jwale ra thoma jwale ga re bolela ka dijo why re bolela ka dijo why dijo mo mmeleng wa rena di le botlhokwa godimo ga motho le gore o na le spiritual calling o na le mpho ya semoya ke ka baka la gore go na le dijo tse dingwe tse le gore o tlo re go dija tsa tswalela dimpho tsa semoya o tse gore badimo ba sepela through di-chakras ke tla ke dira video le ke tla ke bolela ka di-chakras ke na le yona di-chakras mare ke dirile ka English ke tla ke dira di-chakras ka Sepedi ke tla check lona chakras ka Sepedi ba di bitsa eng mare di-chakras ke nka no re ke line e nngwe ile gore e sepela ke line ya semoya akere ke tsela ya semoya ile gore e thoma mo ile gore mo mafelelong a spinal cord sa gago akere ge ke le ka mafelong a spinal cord ke bolela a ke re go ba maoto go ba dirope go ba mo re dulang gona and then wa ba spinal cord mo spinal cord se thomang gona akere ke mo ile gore line eo e thoma gona nka no re sa thoma ka no re se a fela akere o tlo dependa rena ke tla ba ke bolela na se thomile kae se ka thoma mo se thomang gona akere and then sa fella gona mona morago mola aga so line at chakras ka metlha e thoma mola morago akere ya fetša ya godimo ya feletša mo phuaneng ya gago ke mo ile re sepela gona and then line chakras ke tše 7 tata ke tlhatsotša ka tsona ke tlo tlhatsotša ka tsona and then ke le botša gore chakras ya mathomo re bitša eng mmereko wa yena ke eng leng and then badimo ba ile gore ba mo go yona kudu ke badimo ba mohuto mosososo badimo re a tseba re na le Mandau re na le Manguni re na le Manzuza re na le Abalozi re na le Basithunyo ba bangwe ile re na le ba Sesotho ka ba ile re batla jwale ka diphoofolo tša go fapana mare se ke ra lebala gore tau ka metlha e minang badimo ba le ba Mandau okay okay ga re ntse re sepela le tsona so dijo tše ga o ka kgotse le gore wena o ja dijo tše le gore ga di a go lokela ga di a lokela di-chakras akere dijo tšela go dija automatically di tswalela chakras tša gago ga di seno di tswalela nampile go ra gore then wena as a spiritual gifted person wena o le gore o na le dimpho tša semoya badimo ba le ba gago ba palela ke go function ba palela ke go bereka ka okala di-chakras di tswalelegile ene ge ke bolela ke re ntho e ama batho ka moka e nape e ama batho le ba na le chakras fela ba na le spiritual gift fela e ama batho ka moka ka baka la gore ge di-chakras tsela di tswalegile o tlo bona le tša phelo di sa sepela gabotse gore di-chakras di ka no tswalega fela le tša phelo di ka sa sepela gabotse o tlo ba le mathata a di-relationship le barekeng divorce ya tsena ka lapeng ge di-chakras di tswalegile motho a nyalwe ge di-chakras di tswalegile o tlo ba le mathata a ditšhelete tata ke le tlhalosetša o tlo kgotsa o ira le di-moods tše tšengwe o thabile tše tšengwe o kwatile wa kgotsa o phela le depressed wa kgotsa le malwetse a iphile matha di-high blood ding le ka baka la di-chakras tše e leng gore di tswaletše ke dijo tše le wena o di jele so la bona gore ke rena ile gore gantši malwetse re kipiletša ona ka dilo tše le gore re di tsentšha mo mmeleng wa rena tše le gore ga di nyakege okay ke tlo bolela ka dijo tše le gore ga di nyakege next time ke tla bolela ka dijo tše le gore re santse re diše dijo tše di sa nyakego ke tše di latelago ya mathomo nama ya kolobe akere nama ya kolobe go na le mpho tša semoya botse ga e nyakege re nompa re ija nako tše dingwe di-ribs tšela ka re kgotse re di duma mara gantši ge o na le mpho tša semoya o setse o jele dijo tšela ya tsona ribs tšela tša gago tšela o no bona gore after go sasaga gona wa cleana mmele wa gago wa kapa wa ba gabotse mo mmeleng wa dira spade wa ntšha dilo tšela a di nyakege aga ya bobedi ntho tshwana le nama ya kgomo o ka ija go na le ba ile gore ba idumela ona badimo ba ile gore ba ka o dumelela o ija akere o ka ija mare ba tla go botsa gore o seke wa ija too much go ija kudu le yona e tlo go tswalela o swantse no ja gannyane fela ene wa lebelela le rona o e apea jang go e apea e butswa ga botse ene go e frya o se ka e frya ka makhura a mantši ke ka mokgwa ba re santse jebe ka gona bo ra re ka ija ga tee mo bekeng wa kgotsa ebile o jile gabedi mo kgweding goba ga tee mo kgweding ntho ngwe bora re e sanya ke go gantšhi kore ye le yone tshwana le nama ya kgomo ba bangwe ba idumele ba bangwe ba ga ba idumele ntho tshwana le fish tlhape di-hakes mola ga di nyakege go na batho ba ile gore ba na le badimo ba metsi badimo ba le ba metsi kgotsa le gore go na le ba ile gore ba ka se idumele mo mmeleng wa motho ene o mongwe a ba le badimo ba metsi ka re ke bone gona le ngaka ye nngwe a bolela a re yena o ja yona fish fela di-hakes dinama tše tšengwe tsona ga ba di dumele badimo ba gagwe
mo e le gore batho ba ba madimo ba bona ba kgona gore total ba seke ba inyaka go fetsa o ija fela wa tlhakatlhakana wa lwala o thoma go sellega o thoma go dukologa o sa tsona bothata keng ya bane ke yona na menila o ishileng e be e sa nyakege ntwa bofo ke tlo movela mo go yona ke dilo tsa tshwane le di-tin stuff di-tin stuff a di nyakege di-tin stuff re no di rata ka baka la gore nako tse ngwe ebile re tana gore di cheapile or ebile di save nako di save motlhagase ke ntwa ka speedinyana mara go ka tsena kwa shopong o le seo re ka di-beans wa thekela tsona di-beans tsela tsa gago tsela o fitlha wa tlhotlha di ya mollong wa ikapeela tsona ke tsona dijo tse di loketseng mmele tsona tseo di bula di-chakras tsa batla di di-chakras di balancege gore di sepele mo lining e telele gore di sepele di be straight ka mokana tsona o se ka kgotse engwe le ko o tlo ba le mathata ka nako tsone ba re di-chakras ga di se di balansiwe ba re ebile di kgona go kgosa le gore motho a gafe o tlhakane tlhogo e le di-chakras tse le gore di tswaletse keng ke dijo tsela o di jeleyo okay ye nngwe ke tlo bolelang ka ena ke nto tshwana le meleke meleke ke bolela ka full cream milk ga enya ke go total motho ba dimpho tsa semoya ga eno meleke o nwa low fat milk go na le ba bangwe meleke o khotse ntela gore ga se tsa o nwele o like nna e setse go nwele merile ka yona low fat enela yona e kudu gampe e bula moya meleke low fat milk e bula moya go nyaka gore moya o bulege yona meleke kudu mara nna ke na le go eno ka nako tsengwe ke eno ka re e ntlatsa dimpa ka bosiona so ke ntse go khotse gore a ke e rate le ntse le low fat so go na re ke ne meleke rather ke ne metsi and then into tshwana le cheese ga inyakege okay ke bolela ka ke sa boela back to dimeleke tsela tso tshwana di nko mastene tsele di a tswalela ntho no fetsa o ija o khotse ba constipated gore mala a fasana so a khone go ya toilet mala a fasa ene bile gantsi a ba botlhoko a khotsa a peina le botlhoko and then tshwana le cheese ya tswalela and cheese e lumisha mala motho ona le o ba le semoya ga tshwana o ja cheese o ka ja cheese o ka robala fase 3 days 4 days le ne be rata ntira so ka itlogela total so cheese le yona ke ntshengwe le gore ga inyakege e tswalla dimpho tsa semoya and then o tsa tshwane di sukiri di cold drink re no pa re di rata so go at least inwa di no sugar o ne tsona le re a dina pitisa tsa mara gantsi o ka thoma no tsona o tlo ba di tlwaela ene le tsona o ska nna too much inwa ga ile re wa ituma se ka kgotsa le gore go tshwere ke mogao then o nna cold drink motho wa go ba le mpho tsa semoya santse anwe metsi kudu le motho le ane mpho tsa semoya o nyaka metsi kudu mo mmeleng wa gago metsi a la thusha kudu gampe a cleaner di-chakras tsela okay and before ke feleletse ke rata le botsa gore di-chakras chakras engwe le ngwe e na le dijo tsa yona tse ile gore di loketse so motlhano ke bolela ke le tlhalosetsa ka tsona ke tlo ba ke le botsa ke re for o bula chakras so o swanetse o je dijo tse di ke tla ba go tlhalosetsa tsona and then o rapela ka di-candles tse di gantsi o apara dikobo tsa dikgala tse di go fetsa ka yona go ya o bulela ya bobedi o jalo le jalo ke ile ke tlo le tlhalosetsang tsona okay and then ke tla ke dira video after this ye ka morago ke tlo dira ile gore ke tla ba ke bolela ka dijo in general tse ile re di nyakega for batho ba ba for batho ba le dimpho tsa semoya okay okay and then ra khona dela di-chakras ka morago okay ke boletse ka sukiri ga inyakege malekere ga nyakege mo mmeleng wa motho mazimba ga nyakege go dija le tsoe e ska khotse le re ke ntse le re e o ija khafetsa almost every day o no ija once in a while o tso lo jile so ke neneng wa tsa re tlo dirang o tlo ke cleanse wa ba ga botse wa kapa wa berekisa teng tsa gago wa ba ga botse mo mmeleng gore ga ba dimba itla ba le ka o tlisha meletsa wa bolela le wena o kgone go ba ka o kgone go pheta ka mokgwa ba re pheta ka gona le gore le wena le tsa go phela di sepela ga botse ka kana di-chakras di tswalegile o tlo khotse le o phela o kwata le jelo di be ka so kwatishe di a kwatisha a se wena ke di-chakras le tswalegile di affecta mabaka di-chakras se ke boletse mabati a tswalelega because ge mabati a ge di-chakras di se di tswaleleka badimo ba kgona go tla kwena ba tla ba bolela le wena ba kgona go guida go fa di-advices go thusha ka se le ba kgona go botsa ba re ka ba applyile o ba tlo apply I mean ba tlo advertise companies also tlo advertise ba nyaka batho
ka rona le qualification le wena romela tša gago re tlo o thuša ba ile go tšea mara le chakras di tswalegile badimo ba pala ko tla gona o tlo go botša gore hey kae ba hira nko sepele le wena o leka ene ge di tswalegile chakras ge mana ba gago a ema ka montle ka moki ba le gare ba plotter ba plana mo wena ba leka o dira se sengwe ke bolela ka mana ba ke bolela ka bathakati le batho le ba go kesa motho wa o kesa ka leleme la gago or ka pelo ya gage a o tswalela lo tše di botse a o bušetša lo tše dimpe ge lo batho ba gona badimo bale ba kgona go tla ke chakras ya di bulegile ba tla ba go botša gore o tlhokomele mokete le mokete o ska ba tshepa o ska ba botša taba tša gago e ba le sephiri mara le chakras di tswalegile ba palela ko tla badimo ba tla ba tlo kgona ba palela ko tlo go botša gore tlhokomela mokete o kgotsa ba le ka gore ba tle mara ba palelwa and then dilo tša di dirang mana ba gago a o eta pele dilo tša di a tswalelega lebaka le la tšhelete wena bo swantse re itle mo wena ya feta šile ya subelela ka gore mana ba gago ba e bone pele ba re a re itšee a re motšweleng yona goba a re motswaleleng yona a se ka ba e kry-e accident ge e tla ba kgona go botša ba re moleko šo wa tla wa accident nko tlhokomele koloi ya gago sepela o thekga koloi ba nyaka go e iša so that is why motho wa ba le semoya o swantse a phele ka go ja dijo tše le di hlwekile go ja dijo tše di hlwekileng moya ole wa bulega badimo ba tla go wena o tla kgona go ba kwa ge ba bolela le wena o tla kgona go ba bona a ke le ge e se badimo ba gao fela e le badimo ba batho ba bangwe ba kgona go tla go wena ba tla ba go family tša gore thuša ngwana rena o na le mathata ya go yena o mmotša dire 1 2 3 4 5 and then wena you are a messenger ta ke ntse o tletse mo lefaseng o swantse o sepele o ye go mothola o ye o mo thuša o mmotša melaetša e le gore ba rile o mo fe yona le ge e le gore kgotse le gore motlho mongwe ga se otlhe o thwasa goba se otlhe o ya go barola moya goba go bula moya wa gago ge di-chakras tsa di bulegile badimo ga ba e tla kgona go bolela le wena o kgona go bakwa go šhala o sepela gore e re ko consulta kae o tla ba consulta o nyaka more info ka gare ga dilo tse ba botse ba motlhengwe le batlile ba re sepela o consulta kae ka taba tše dintšhi re tshwere kwa ditaoleng o ba kwa seprofetong sepela mola ba tla go botša ditaba and then wa dira so okay ke tsona gona le ngwe ke lebetšeng na okay yeah re tsena mo di-vegeng la bona di-vege tša kgotse le gore ka mo shopong ba direkiša o kgotse let's say a ke reno for instance let's say maybe ke carrot e daiseditšwe sa ruri ba e kgathetšwe sa ruri wa e grethetšwe sa ruri o kgotse e le goba mohlomongwe e le di fapana kore e le di-mixed veg tše tša ka ra di-plasticana la di bona kere a kere ke tšona re di ratang ra tse re rapele namela re tša di-mixed veg ra tšhela mo ka then ra tšhela sauce ra ja ga di nyakege dilo tšela ga di nyakege di tswalela moya badimo ba re eja straight dijo tše di tšwa mo mmung tše e le gore ga se di tšhediwe selo tše e le gore ga se di diriwe selo ke ka mokgwa bolelang ka gona go ka ba le tše dingwe tše e le gore nka di gopola ke tla ke dira yona video ke ka dira part 2 ya yona and then ke rata o eda gape le di-sauce tše re tšhelang ka ra dijo tamati sauce tšela le tšona nompa re di rata ka di dijo tša rena di bega bose mara and then ntse ngwe gape ke di-spices ga di nyakege la kwa today ke bolela tše le gore a di nyakega kere next week ge ke tlo dira another video ke tla ba ke bolela tše le gore di a nyakega tše le gore di tla ba di replacer tše ke bolelang ka tsona today o se ka tshwenya gorena yone ge ke sena spice ko tšheleng ka ra dijo tšaka ke go tshwaretše ditaba tša gorena o ka tšheleng ka ra dijo tša gore di be bose okay o ska e rona ge di-mixed veg la di se gone neng ke direng ke go tshwaretše ditaba wena tika the notification bell and then next week ge ke upload another video mo le tla ba ke bolela ka dijo and then o tlo kgona go kwa and then ge o ka ba le some more things tše nka di gopolang ke tlo no di ngwala fase today ke no dira video ke se ngwale fase ke no bolela ka tlhogo fela ke tla di ngwala fase ka kgona go tlo eda godimo ga tše ke setse ke di boletše akere jwala ge e le gore wa nwa o se ka nwa too much enwa mara o se ka bonwa too much se ka kgotsa le gore o bonwa every day o ka no bonwa ka di-weekend le yona se ka nwa le la o thekesele e nwa gabotse ntse la nore ke ya ke thabiša o se ka nwa tšela tšago ke polaya ka le bona
go na le mo le gore bo a tswalela and kofi le yona kofi ya tswalela go na le kofi le gore ga e tswalele kofi ya semoya ke tlo le botsa ka yona next week ga re tlo dira another video but kofi tše dingwe tše ga di nyakege ke thabetse bolela le lena and ebile ke le lakaletša mahlatse matlhono le mongwaga wa 2022 kgotse be le lena amen